Kili bavuga nzohomba ngo kubera nkunda show yamaze kuba tayari indirimbo Lekasha remix yamaze kuba isoka indirimbo ya Kirikou ni Lekasha kabiri yamaze kuba isoka ni indirimbo iravugisha abantu benshi cyane gose bivanye n'imyandikire imitambire bige bitandukanye kandi none twende kuraba biriko biravugwa kuri no ndirimbo mbese n'amateka abantu baririmbyi bakoze. Hello beautiful people, meze neza muri hose, reka tubipfuriza ibihe byiza nanone mwabashe kuza ngaha kuri TWENGAKO TV, kola subscribe nyimba aribwo bwa mbere ushika kuri runo rubuga rwacu nk'ibisanzwe. Reka n'ubundi twende kuraba indirimbo ibashije kuba isoka ni Kirikou abashije gushikana isezerano nkuko yabivuze yuko itariki zibiri agiye kuba abasha gusura indirimbo yakoranye n'umuririmbyi ariwe D1. So guys, ni indirimbo ubona yuko ari indirimbo yaje ari remix cyangwa se indirimbo ivanze yari yundi mu yari ya D1 ubona yuko yabashije kuba iza ari remix kandi iryoshe cyane. Ni indirimbo yahindutse aho bona Kirikou yabashije kuzana indirimbo nziza cyane gose. Ni indirimbo areka bwa mbere tuvuga ati congratulation kuri kino gikorwa bano baririmbyi bazanye. Ni gikorwa ubona yuko gikosoye guys, ni gikorwa gikosoye vraiment tuvyemeranye. Kirikou yabashe kuririmba neza cyane gose. Ni indirimbo mbese yuko ubona yuko mbese ara indirimbo abantu bagenda bavuga amajambo bishakiye ati wewe ibintu ukora nabi ukora ati amahire uyakura ibiki ati byo wishimiriza ati sibyo. ubona yuko ariyo message yashitse kugaruka kuri bajya abantu usanga bavuga amajambo yo kuguca intege cyangwa se yo kugupilata guys. Indirimbo wayumvise gute? Ni indirimbo ubona yuko yamaze gusohoka. Ni indirimbo ku ruhande rw'amasanamu ubona yuko ali general yabashe kuba akora indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo ubona kirimo ambiance, mbese tuvuze ambiance agumvika. Ni indirimbo ubona yuko irimo muvuma. Ni indirimbo ubona iriko iri mu dukoryo. Ni video ubona iri mu dukoryo mw'abantu munyibaro dukoryo turimo general. Reka tumubwira ati akomeze kubandanya anakutuzanira ibikorwa biri international. Ni igikorwa ubona yuko cyagaragayemo abantu benshi. Ni video ndabisubiyemo yagaragayemo abantu benshi ubona yuko aba sister hari abagenda batambuka D1 hari na Kirikou bagatamba cyane gose. Ni ubona yuko bose bashoboye kwagitinga neza cyane. ubona yuko abatamvyi hari ibona n'abamasayi babashe kugaragara mu ubona abantu bari muri ambiance amaking ibiki. So iyo ni indirimbo ubona yuko ari indirimbo igiye kubikora cyane. Ni indirimbo iri international yo kugwego go hejuru. So guys, rero ngikibaye niki aba baririmbyi bahejije kubaka amateka atari bwakugwe mu Burundi. Ni Kirikou bari kumwe na D1 ubu nyene tuvugana bakoze amateka mu Burundi atari bwabi gukora promotion. Ni indirimbo bo ubwabo bikoreye promotion aho bona bazungurutse igisagara ca Bujumbura cyose bariko berekana indirimbo bahejeje gusohora atana amasaha make yarashira. ubona yuko bazungurutse Bujumbura hajya muri ville bagenda mbese aho bari mu kimodoka kininiya. ubona yuko bagenda berekana amashusho y'iyo ndirimbo ihejeje kuba isoka Lekasha kabiri. Ni indirimbo rero ubona yuko ivugishije abantu benshi abivanye n'ubwo buryo. Icyo mwomenya nuko nino ndirimbo nyene yafatiwe mu kibanza ca Superbat, uruganda rwa mbere rwatanze imodoka mu Burundi rwashigikiye abanyempano bakomeye harimo abapromota harimo abaririmbyi abakomeye. uruno ruganda rugenda rubafasha cyane gose. ubona yuko rero Kirikou yabashije clip video yiwe nka yose yakorewe mu ruganda rwa Superbat aho bari yuko begiye berekana inzu bakoreramo ukabona yerekanye n'imodoka mbese ijya ya Superbat bamuhaye. So guys, ni indirimbo ubona yuko rero igenda ivugisha abantu bishi bivanye n'iyi promotion bakoze. Ni D1 na Kirikou bakoze promotion yo kugwego ruri international. Ibi bintu twahora tubibona mbese ku ma film, twahora tubibona ku ma video ati muri Amerika ariko ubona yuko bakora promotion zirenze. N'abantu baririmbyi babashe gukora promotion zirenze. Be guys, nyimba wumvise ino ndirimbo nakahe kajambo wovuga mbe nigihe yakuryoheye cyangwa se nigihe ubumva
bakoze neza. So guys, sinogenda nababwiye amwe mu ma lyrics lyrics ya Kirikou Akili ni Kirikou Akili. Rero Kirikou Akili uno mwana zonabica uko yinjiye muri ino ndirimbo byakomeje gutangaza bishi amajambo bagiye bavugiramo. Ni Kirikou Akili kuri verse yiwe yaririmbye ati niwe yatanguye ubwa mbere, mbese ubona yuko yarangije tuvuze ko uwakubise cyane muri ino ndirimbo ni Kirikou Akili. Abona nijwe giwe yavuze ati abone yuko abantu bakomeje kumwishimira. Ni Kirikou Akili bona yagarutse ku majambo agira ati ngo bavuga ngo nzohomba ngo kubera ko nkunda show, ugacubona bigaruka nakwitabira acasha ngo kandi ngiyo mwembye ngo canja mu batoto lekasha ngo nkunda gukesha ngo nivyana bitesa ngo burya ngo ubuto ngo burambisha ngiyo batamfasha ngo simba fise n'icasha ngo nkunda ibishangazi ngo baranzi ngo banyita umfubuzi baranzi. Urumva niyo amajambo agenda agaruka mbese mu kibano amwe yo gukritika umuntu guys, n'amajambo yo gukritika umuntu ubone yuko ari indirimbo yagarutse kuri ayo majambo ngo bavuga ngo nzohomba ngo kubira ko nkunda show acasha ngo kandi ngiyo mpembwe ngo canja ngo mu batoto ngo rikasha ngo nkunda ngo kesha ngo nivyana bitesa ngo burya ngo ubuto ngo burambisha ngiyo ngo batamfasha ngo simba fise ngo nicasha ngo nkunda ibishangazi ngo baranzi banyita umufubuzi. So ubona yuko ari amajambo mbese yagiye agaruka kuri Kirikou Akili, aho kenshi bavuga yuko ngo yagiye arara mu bubari mbese inzoga ngo akabonera ngo kandi ngo Kirikou Akili ngo agakunda gukunda ngaba mama cyane gusa ngakunda babama aribo bibi yitwe ngabashangazi. Ukabona yuko ngo hano namwe ngari umfubuzi ngo danje gakunda nyine abakobwa cyangwa se ngaba mu mabongo wafise ingidi ngibisanzwe. So guys, aya n'amajambo yabaciye kugaragara mu gitero cya Kirikou Akili. Ubona yuko ari indirimbo iriko irabikora cyane, ni indirimbo mbese igiye kuba ihindurirwa amateka guys. Ni indirimbo ubona yuko ari Kirikou Akili mbese novuga ati collab Kirikou Akili wiyumvira nk'umugabo kandi ipromotion bakoze bazungurutse igisagara ca Bujumbura cyose bagenda birikana amashusho y'indirimbo yabo bahijije gusohora guys. Ni promotion ya mbere mu Burundi ibaye kuri iyo curo yaye ya mbere. So reka tubipfurize ibihe byiza. Hasta la vista, komije mbi aka Mega Speaker. Aha ni kuri TWENGAKO TV. Hasta la vista.